Ok, dragi ljudi, ovako, znači ja sam sad došla doma i dočekala me pošiljka. Tu je unutra knjiga Povratak Marije Magdalene, razotkrivanje Svetog Grala, koju sam napisala prije 10 mjeseci. 10 mjeseci je bilo potrebno od trenutka kad sam ja napisala i odlučila izdati do ovog tu paketića. A što sam sve prošla da bi se to dogodilo je onak jedan veliki posao, ogromno odricanje, ogroman rad i trud. I evo, sad ću pred vama otvoriti taj paket i vidjeti kako izgleda moja knjiga. Jako me zanima i evo, uzbuđena sam totalno. Pa ćemo vidjeti kakva je, jel valja šta ili ne valja, jel će trebati nešto mijenjati ili ne znam, vidjet ćemo. Evo, mislim da će mi čak trebati nekakav škare ili nešto, da probamo to malo. Jeste spremni? Ja ne znam jesam li spremna, ali uzbuđenje je na vrhuncu. Evo ga, Isuse, ne mogu vjerovati. Ajme, knjigica. To su neki unutra papiri, to vam neću niti pokazivati, to ću kasnije pročitati. Ali da, to je to. Evo je. Znači, knjiga je manifestirana, knjiga je u mojim rukama i spremna je za to da bude u vašim rukama, da si je kupite i da je čitate i da mi se javite. Biće mi drago ako se netko javi, napiše mi svoje komentare, doživljaje i tako dalje, recenzije, što god. Iza je ovakva. Ovo je malo naopačke, ne znam zašto. Uglavnom piše: dragi čitatelju, ova te knjiga vodi na jedinstveno putovanje. Putovanje duše na kojem ćeš i sebe prepoznati. Putovat ćemo putevima Marije Magdalene i drevnih Katara i razotkriti tajne koje su stoljećima čuvane. Želiš li poći sa mnom u pustolovinu? Krenimo. Evo, ajde da otvorim. Ajme. Ne mogu vjerovati da je to doista onak u mojim rukama ova knjiga, ljudi moji. Evo. Počinje sa citatom iz Biblije. Magdalenin povratak. I sad neću vam puno govoriti, naravno na vama je da si je kupite i da si je pročitate, naravno. I da cijeli ovaj trud na kraju krajeva ima smisla. Evo, otvorit ćemo nešto pa ću vam pročitati da vidimo nešto nasumično. Osim prizora vodenih površina ispunjenih zelenim žitaricama, dah su mi oduzele flamingo ptice koje su tamo boravile. Bilo ih je mnogo, a njihova ljepota i gracioznost ružičaste boje u zelenim rižinim poljima bio je neopisivo lijep prizor.
Ponekad bi iznad nas proletjelo jato flamingosa koji su oslikavali svoju veličanstvenost veličinom raspona ružičastih krila. U nekim trenucima osjećala sam se toliko lijepo da sam rekla kako sada mogu umrijeti, jer sam vidjela sve što sam trebala. Toliko su moćni bili ti trenuci ljepote. Eto. Da. Bog. Kupite knjigu. Da, knjigu možete kupiti. A gdje? Naravno. Knjigu možete kupiti u web knjižari Redak. Znači, adresa je www.webknjižara.hr. Cijena knjige je 150 kuna. Vrlo, vrlo pristupačna i povoljna. I eto, to je to, ljudi dragi.